Gelên Îranê pêşî avahiya netewên yekbûyî kuştina Mahsa Amînî û her wiha rejîma Îranê protesto kirin. Ev protesto di dema civîna giştî ya netewên yekbûyî da hate lidarxistin. Wekî ku tê zanîn wek her sal îsal jî serokên dewletan dîsa li bajarê New Yorkê di civîna giştî ya netewên yekbûyî da axaftinan dikin û serokê Îranê Ebrahîm Reîsî jî yek ji wan kesan e. Lê gelên Îranê dibêjin divê ev axaftin were betalkirin. Lewre rejîma Îranê mirovan qetil dike. This is ongoing crime in Iran. کشتنا مهسا امینی نشان داده که ایران کشتن بردوام دکن. مهسا نه جنایی کما او نه یاداویه که ایران تی کشتن. اف 40 سالن رژیم ایران خودی بهزه و جبر صدم وکه دسمال و اولی جنان دکجن. جنین ایران دناف دجواری دنه. و امجی لورد بندنگ نوان. امجی جهان را دبیجن رئیسی نه اندامین توین یک بویه و دوی وره جزا کرن. Farax jî got ku ew niha li Amerîkayê dijî. Lê pêşiya Amerîkayê ew di zindanên Îranê da 6 sal maye. Dibêje rejîma Îranê mirovên polîtîk yan dikuje yan jî diavêje zindanan. We are here to let the whole world. ام همو لورن دا جهان به توایی بزانه که ابراهیم رئیسی نه سروک ایرانیه او سروک ملایانه او مروف کجه دوی بیت دادگاه کرن جبر که دست ده توایی تاوان ایرانی دا هیا لدما 40 سالین بوری. In the past 40 years, Xwe pêşandar dibêjin armanca wan ew e ku ew li hemû cîhanê bidin zanîn ka li Îranê çi dibe. Ka jin di nav astengiyên çawa derbas dibin. It's a real tragedy and کشتنا مهسا امینی تراژدیه که مزنه از جبروی روشه پرغمگینم. ام لهمبروی رژیم رادیکال پشت تفگرین دنین که لهمبروان رادیکالان تید کوشن دسکنین. Hêjeyê gotiniyê ku li gor programa netewên yekbûyî serokê Îranê Ebrahîm Reîsî wê beşdarê civîna giştî bibe. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerîka, New York.